Jotono no kulungkani channel angke faidi nailai tini kaisa job advertisement omo rizakha Union Public Service Commission ibo khaktei angkai faidi nailai na oratam sajakai ko naidi National Defense Academic a Noble Academy Examination 2022 gangka boni website ko rujak khana di ko ang boni website di ruang description link ko gangkai oro sajaka naidi je amo exam nai sajaka oro naidi amo exam nai gangkai norok sekang amo register khalai di iko bahake register khalai nai oro saka naidi bahake register khalai nai amo norok nai naidi boni website o thangai ang ri ruana angkatai nai naidi omo angka UPSC ni andaro angkai oro naidi last date hazaka iko naidi 11th of January 2022 till 6 PM angkai tai online application can be withdraw khalai ni jora rujak khanono ni nang khalai dia exam dia ko withdraw khalai jana ni time rujak 18 January 2022 ni simi 24 January 2022 jora angka oro sajaka naidi the eligible candidate will be issued an admit card ni admit card exam ni 1 week sekang nor ni admit card manai amo website boni website no rujang nai angkai faidi nailai ne tai tam tong oro sakang iko naidi negative marking tongnai omoni bagai negative marking tongnai exam ni bagai angkai oro black ball pen use khainai ni saka OMRC to angkai naidi special instruction omong angkai ko boni oro rujak tongo angkai faidi nailai na je important ang monor sauna omo 100 ta page tongo angkai kabang mangi thangnai abaga je nangmon ang sasina o jagao naidi tamo post ni bagai saka oro kaisa tongo army o jagao 208 post tongo including berei dojon langgangnai angkai taisa tongo navy o jaga 42 te khorok tam berei tongo oro including tai air force tongo oro flying go 92 ground duty so 18 berok go tongo te ground duties non te go tongo 10 ta seat tai kaisa tongo iko naidi Noble Academic o jagao angkai 30 ta omukai only for chelarong bagai sini angkai bini qualification alaina noro besok angkai tamo borok exam riman omboni bagai oro naidi exam center tongnai mo agar tolawo tongo kai riman nai noro angkai nailai na phaidi oro tam sajakatai omo to asal ang je important no sasiwana amsung angkai kabangma logoi thangnai oro naidi fee sajaka naidi iko STS candidate / female candidate angkai borok angkai 100 taka marinai angkai abo norongni visa mastercard by payment ma khainai debit card by angkai moni bagai norok confuse rong nangkai bagai form fill up khlainai ni confuse nangkai ano sadi ang no help khlainai naidi omo angkai 11 tarik January ni sekang norok payment ma khainai angkai faidi nailai na tabo tam tong qualification bahake apply khlainai ingkamo omo kolong bang thane bahake apply khlainai ni angkai boni ang website di ruan website o thangdi angkai omo no instruction kisa pori naidi omo kabang mang thangnai video log thangnai abaga ingka ang je nangman important ombo simi sasuana angkai oro naidi ko boni website dekha boni website omo 3 ta website jakha noro aro thagi naidi aro noro apply khlaimanai tomung apply khlainai problem rong angkai sadi angkai oro nailai no faidi tai tamo sajaka important tai tamo jakha
oro to sajaka nai di exam nai moni exam kai tam nai exam kai nai di iko next tai general ability nai total mark nai di 900 ning nai kai norok nai di total mark 900 ni kai nai di syllabus rejak tong kubang ma syllabus rejak tong kai iko nai di numerical ability ni bo kubang ma rejak tong syllabus norok nai di kai padi je important point tamon o jagao agar tala to kai ko nai di hayang nai bai ke exam ari nai rok borjak kha borok bai ke ko jagao medical examination medical borong ni kai medical examination bong nai norok kisa pori nai di tamo kai asa kai kabang moro 100 ta page tongo abagai kisa ang dati khai pai na naisina oro nai di ko wei dog rujaka female candidate ni bagai besek nang high drop khlainya bagai kai oro sadaka nai di ko oro tai tamo oro to tai am so important point to kurei kai tabo oro medical look test khlaijang nai ini exam pass kan medical test khlaijang nai khlaijak kha kai nang direct manai ogo central ni Union Public Service Commission ni bokhaktei kai oro to tai asui ko kurei important kurei kai nai di oro sakap oro bus condition sadaka nai di o jagao kai interview te personal test nai ni documents je graduation haye ke 12 pass rok boro riman nai kai je candidate interested tongnai rok to apply khlai di kai omono preparation na di kaham kai exam ni bagai center of examination agar talawo tongo kai ang ni website di ruan no ni description link ko norok tomung nomu ni bagai khlaina ni problem rok ungi tong kai ano sadi ini di qualification or class 12 National Defense Academy ni class 12 pass yang kengo kai noro class 12 oro 12 bo rimano kai graduation bo to rimano kai oro di tam saja kanor candidate appearing je class 11 to tongne boro eligible nglag je class 12 pass jak borok simi rimanai kai je class 12 pass jak se rimanai ke ready je candidate interested tongnai renamu sungnai tai kai tinin bagai amsung nong kai nai tong dia ni channel no subscribe khadi katal job advertisement online information related videos namang nor ni bagai kai nomong ni bagai nor confusion do tong kai problem nong kai form fill up lai tani ano comment lai di khadi ang bo ni link description ri rubai nai tai o pdf bo angani link description ri nai ke norong nai di poli dia kai tirin bagam sunong sito no sampai